Bening ruk Islam. Apa itu customer ruk ketapaluan. Nak minum ni? Apa yang meme? Saya meja tu mana? Oh, ngon kai tu syuak mah. Saya meja mau menjual kasu. Syali ngaja. Hawa ngadan senang kita mah. Mame meja. Syali meja ngami jui isu. Yang ada suan asal. Ngan yawan kena meh hing meh. Dang suan ni dang menin. Kamu melak belas selong na? Ada tak melak kur mah. Bisa tu melak semelut di mah. Seno meh, tu malik ruk ju ai bisa tu meh ngatang dia ruk. Tak malik jume tu mah. Dehi mah ngiru. Dah belas ni senang ruk kepsang juga. Tak melak let belali sos tete. La dehi mah. Imba belas ni senang juga bisa tu mah. La dehi mah. Ngalek kena meh. Dan bapak saya tu meh. Ngan mulai tu. Ngan bam dah ai. Tu mah hot kuslai. Andon kat ban mah. Wala dah upan. Don tang uwe. Ni haban ni ot. Bangin yuk bamlang. Kau meh taruh kadai. Bener sama melai. Asa mulai kaji injong. Tu mah lewat kuslai. Mana uthili? Tip mah. Ngarong am tip mah. Balali meh petnya. Masuk pet meh. Bame bapri pelan. Hah. Upet iki we. Menang soban pet ila jong. Mau kau teh? Oi meh kadai taruh. Upet tayang itu meh. Pangalak biang meh ila jong. Bangan biang ila jong ngamnum keren hiru i meh. Kemelek nak. Ulek kemudian kam ngampalait. Wei bangampat yo kejubam meh. Bangan keli jeng keli mengamantai ya meh. Kejing keli yo li. Bamimut ban keli yang ah. Keri me dai, sama aja kutu kentai. Nalik metip bakarek samla kejunga. Ngatip wat nom tok ya. Balali, mi internet seka. Ada mi internet dekat sim no mame hirop me. Ada ketre emete. Oh, nyen sim. Sepet kapol bangan sim meka. Kemalek nak. Lek kum tu unong dikiat. Pusuan keren sini surok. Kemalek nak. Oh nyalai. Kamu saya pecah. Dari mehiem, bapak tuh bos jengaro. Bos ayu li tu. Bos. Ngam tip tu mah. Ka bos ayu kata. Ketrok ngam tip, ka bos suruh ngam tip tu mah. Kemalek nak. Apa ngan sepit kaya meh. Boleh minta meh. Berapa sini? Oh, minta anak kebrip. Dari ondang alapit ngaya meh. Sepit kaya. Kemalek nak. Pet kaya. Minta meh. Ya meta, boy bermain wan silong te. Ya meh lek kana bana yang. Yang. Meh, wat pasap meh tu bro. Tama tu bro. Ba syukur kaya bro mah. Mo. Hayang to. Untuk angai meh. Memut itu ayu le. Ya meh sale itu siang ro sini. Surok ni te meh merang meh. Ya. Ya meh. Meh tu semua. Kabarin puno mela ada demat ni tu male. Barkan. Meh terbesar. Meh ini pula dia. Oi, kita ke bame om mana? Tu itu nama. Ya ke eli. Oh ya kato. Ngapa tu beri mana ai pendek syame to kam. Katu kada kam kai sudah meh. Nang buat timel tip hiam. Kinang mata meh penting ki kena semlarut. Ish meh.
maju naik meh kum gitu gijat beriu. Memod kerengkai. Meneulah pedom na meh. Saya kata ro. Gitu ki beriu gitu ki keren tamban su pendap tema, tamban su penting. Ya gitu ki beriu ong, nakin kum kelung tema. Bagi dikiat. Hoi meh taruh kadai. Ngapit tu beri menai di kembauan dikiat meh. Kemat roat pelau-pelau. Tak meh awak persang ya kata. Ini abang dah kecaloi memang. Kadang meh kecaloi dah. Jaloi ayu li kata. Ngampat ju bana. Namun ong kum ni meh, bakadai kaca sudah tu meh. Oh, ong dah sudah. Ngipat senong ya ong japu meh. Oh, pri ong japu. Setengah tak tin po ta japu. Itu ong caloi-loi ta. De kerene ka ketin ayu le ata. Ngam sok tasyu. Tom ta. Yamang ini let nak ngaruh habis hujan tu mah, Om. Tomai ya. Tebak. Kema. Nampak bagaimana menurut bakin pentut akal dia cuma. Mengenal bang ong atau sungai meh na. Tu meh kum ya kata ro. Wei liban pentut. Ngaburo mi pik thau ba philap ne presanya ka Allah mi pik kumai Jangan nak caruk ru. Betu kariam lah dia. om don ka bakam kerdar amat kucing Tinjin kmen ba pikren halakin long malengan sajan jol piren mare Bisa jonga kay drone bat ka kun go jome. Kamu kau kena kuat saja. Nggak kuat pun penuh kelayu. Dengan tepat. Melai kerja aku deh. Beli kendaraan. Ialah kacing im ngusan ya ame. kajing im kadan ru ka sedang bat ka bakut sisin balakha dir baniap I but ube unyo kilasannya buat ulah kelon haju namar kajing ijung kalong tang hakicing posnya Katakas ngingan kedubnya pingan ya mater penjong pi ngan baskan ya pi ngan kup saya pi Katakas ni om the slapness ni ban show yang ni ne ban kang lenti Katakas ni kan dekas ni bakme